بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطب وقوع كنجل حديث البخاري نبي عليه الصلاة والسلام الصوم لي وأنا أجزي به صوم النبي يا أنا قلت كرجالا لم تكن لهم وداني صومنا ينبيه ولكن محمد صوم لي يا أرمت وداني نساء ينبيه كنت أنما قلت كرجالا نما صومنا صوم لقلني تكن لي نساء فنجو جنة يوتيمل ملائكة مداني صومنا خطبوا من دل ديال يخرجوا Imamati itu amat aja orang jumimbe kepede itu. Karena arra wani radu baru mata ba'da Ramadan Ramadan tima tumur rabar baciza Ramadan ti iman ni ke nyamal fakata iman akan agay sawatu irabiya iman akan agaysa watu karte jira wanni jiru diinu fi qabeenya gurguruu dhabu amantaa ofii maallaqa gurguruu dhabu shayxaanni si mucucaachisuu dhabu addunyaan si mucucaachisuu dhabu karaa addunyaatiin gara shayxaanaatiin gara nafsiyaatiin gara shari'a badaatiin akka jirutti ta'ee nama hedduutiitu ramadaana keessa imaanni isaa fuuni eega ramadaanni ba'e namni bakka san hin taa'u ni sossoo bakka san irraa maali wanni nama sossoosu waan jaa'u wanni nama sossoosu san maali shayxaana hidhame saniitiitu hidhaarraa hiikan wanni maziidarraa nama hambisu wanni boodan nama deebisu shayxaana duraan hidhame suniitu hiikan yoo hiika halkan hiilati hiikamuun isaa seensa aduu guyyaa baatii ramadaana ilmaa 29 guyyaa ramadaanii dhume galgala sun akka ramadaanni akka baranaa yommuu guutame galgala sun imaanni namni imaanni isaa bakka ga'eedha akka nama boonqoo giyaa nyaatee dhukkubni darreen diifafni faa wanni akka qabne lafaan isa jiru warra saayinsii beekama namni nyaata giyaa yommuu qabu dhukkuba akka yettee irraa ittisaa jira warri waaqa qaryaatu keessa jiru innaan sigaaran nama waaqaree fakkaatuu jeeqaanii jiru akkanuma jiraanii imaanni yommuu darrate waan hin fakkaanne hundaa qaban nama ta'u bakka imaanni darrate amma soomana keessa maziidatti fiiguu keenya akka namni mana salaatuu fedhe gara maziidaa fiigananni maaliif abbaa murraa fiigaa jedhe abbaa murraa shayxaana نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث البخاري إن الشيطان يأتي أحدكم في كل شيء شيطان دلكم اسم دليتا تيسن الرعب تكليه موجود النبي عليه الصلاة والسلام حما حكو صلاة ديما نمتلي نمت في اذكر كذا اذكر كذا وانا كنا لما لم يكن يذكر من قبل وانا كنت ياد وانا كنا ياد وكوني بأذان الله أكبر وزني وفوا عن جنة جورا عن كسادي في قاتي رعا أجل مهنا كانت تجيجي وكو أذان جنة سنما جسل أكو مهنا سنب بجاستاي وقاقي من سنة مدي
muazzini qaamni rijal al-kafi balamma wasmajira namni osoo argee walitti qophee qaata manja iyyiti masara fatanaadhaan maal godhama hoggaan muazzini qaamu eegalu hanga azaana kanan dhageenye iqaamaan dhageenye fiigammaas sirraa gallakkisa haadasa hoggaa iqaamaa fidhe maalas dhufu ni waswaasa namticha waan akkanaa yaadan hamma zuurii dhagaa afurii shan isa goosisutti hamma zuurii dhagaa afurii sadii isa goosisutti dukkaana isa gurgurchisiisee sheekha jedhee barbaadiyyaa naa dhufeera abaadiyyaatti baadiyyumatti hadiisee bisheedinii sheekha salaanni keessan mudhiisuun ta'uun eegaan salaata kana eegale ittumaan boqoye maali koo jennaan zanyaa namata beekalagee dhiyaatadhee akkuma sheekni gaafatti mee salaata eegalchiifnani zanyaan kan qeeqa amata torba dura dhabde sun kataaraa jimaata qarree jalaa baasi jee salaata hiikatee yokkuu fiigee jeqee kunuma cuma jalaa zanyaan baasu ammoo kun salaanni oomuu nama yaadachiisa ganani na farsai salaatan dhiisu kanaami shaytaan dehu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حبو قرآن قرأوا بربادي قرآن يقول قرأوا ديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جي قرآن يقول لا أكا أرمون إحساس إنشاء يواو بكتي أنا ليس أودنا التفوية جزيزا وقو صلاة الله أكبر جنة اللهم بارك بيني إلى آخر الدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الآية دعائي تنيجد أمودا صلاة الله أكبر جهني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني فاتحة القرآن وتكو يومي سيدي وعدكو سرنا وياه دم اللي تقبض دم اللي تعودك نبي سيدي تكيدة تقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أجل السماء ومن شر النفاثات تقدم قام يقول قرآن قلم وديمنا شيطان رام كنفتاي قام يقول إني سيري نبي سيري كل سورة رام كنفتاي ما ليت سيري وفا وان متجلي نفوذ غيث بكنياتاني نفا بكخطوني نفا بكدوكانا نفوذ نفا شيطاني قال نبي عليه الصلاة والسلام يقول عاصم النبي عليه الصلاة والسلام يقول رابي إلمنا ما أنا قديم إني دلت غيث تبر نبي عليه الصلاة والسلام شيطاني كجيجي إلمنا ما أنا تكاكبين جهنا حلال راكني دلتهم قناع جيجي رغيثا حديثا سيئا يوني في قلته حرام الرا دلائسيسو إذا تمسيسي خرا حرامتي أكا إني خنمتون قدائي فرشوها واسسيسي انت نفلته جمت سمبا گيسيسي سيارا کامني تنجيني موسيقى ما نانجا كسيجيني هدو لگاوجو ولوئي نکارا لغاري إنيو جب سوتو رئيبر دولتي ومو موسيقى تبتا ويا حلقا والياتي جابه ويا حلقا haram itu isa bahasa sisa je haram itu isa jadi sisa je jalka berkabenya nama ana yo haram itu isa jadi sisa sudah tadi haram itu ikannya kanu kodai wana ngalkan di dalam yo ni bil level kada tadi kabenya juga fakun jari sediak kada kabenya mana ana ada kunjuru je wasadeka imma haram itu isa jadi sisa taaka إما حرام جैसे दिखाई वरुहनु अकल्ली बासु इसको लाभा तक्का मुजीदा दिक्कती मदरसा दिक्कती मजलिस दिक्कती मिस्कीन दिक्कती कभी ये वैसे वाला करना नहीं सब रहे
bakka qabeenyaatti nafu bakka immoo yookuun biyya manaa ra'aa namutti nafu salaata keessaa hin nafu mi'a bakkuma hin keessaa nyaatee yookuun nyaatuu deema eebbaan inni dhufu yoo bismillaa jedhan achi dhaabata gaaf tokko nabiin alayhi salaatu wassalaam hamdi isaa wajjin jiru darasaan fuutuun bismillaa jedhamee eegalan intala takka naannuma sanii fuudhee daqiiqee nyaata itti gadi jedhee jalbaa fidee kan qaamatiin intalli dhuftee harka fidee nabiinis intala baaqaleeni qacam godheetuma intaluma qaba jii bismillaahi nyaatu nyaatu jee dandaa jiranii hindi dhubee achina china duraan biligee dadalaa wajji nyaatu ni jira hin jiru isaa danda samiin seen gaafa sana jinabini wajjin nyaachuun haraam ta'e montaalee gaafee ta'e yoo kasin na gaafatte irra gahee asumaan itti bobba'uudha ka'ee bismillahii nyaatu deemee intalli bismillah jedhee nyaattee garra ammaas dhamnaan ka'ee fiigee gubbaa tokko arge ookko jinanii nabii mana ana seene akka waan duubaa namni darbu nabii alayhi salaatu wasalaam gubbaa sana jedhee okkuu himan akka waan namni isa duwwaa deemuudha Tubat mana dari kana tubat ya kana Tubat cuma kolik nyata deh ajam boleh Ji bismillahirrahmanirrahim Faqala Nabi alaihi salatu wassalam inna yada syaitan ini harki syaitana harka hijakan anaisati qalme jira jadi ujara nafsu ada kama kata nyata jamu esati syaitanina nabi to koyo nyati India bukan puji, kalau kita kata awal, तो कोई संगठन की होगी तो मुझे हिंदी हुई आज जहां कैसा नहीं दूर मुझे उया तो कोसो यहाँ की हिंदी थी और ये बूथ मतना था आका इधर उन्हें जाते हैं तो कोविला तो महा बिस्मिल्लाह जी हाँ बस कोई ना मदद तो होता Mungkin nekam jadi oleh kali itu kita nawi di jomma mereka tu fenya ada di situ lagi tinggi. Usung kali itu kita sebenarnya kalau di sini tinggi. Jadi ada Islam berusaha. Wahai nyata bapa bapa, hukumnya tidaklah harap eseni nyata. Gama eseni nyata. Bismillah jahe egala. Khalafat buye nafafuda. Harka arraba. Kodi arraba. Syaitan ablavat ini sinai wakil sedikit. Dua jirabe. Hata manatu. Walau anna ahadakum ni. Usotukum kesakida arada ayyati ahadakum. Walau saya kamu yahudi video menjadi. Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad alkan kayakuna itu paham mana isa idhamu berbadu dua ita naji'e tumayuhan kansa alkan ini digini dan naji haka manati ilmu nabna syaitani watan kebun dan diuji Nabi alaihi salatu wassalam yo ini kan jinta de syaitani tinawati kanafi umat age abso namma ega ramadanati lolli ega ramadanati Nabi alaihi salatu wassalam riwayat Tirmizi hadis baik ulama ne untuk apa berjani hafisan darajat hadis sesaliasan akan ke dula degeti asdeli ulama jirani anda boleh lagi kita dula deget umat kamse jiadar rakara mana asde kuje मैं यो कल्पी बात तेजी से कहने का बात हत्ता हदीस कहने को बनी और मुस्तला هذا الحديث ولو كان ضعيفا فإن معناه صحيحا ما فيه إن النفس لأمارة بالسوء رجعت أبايات القرآن الذي سرائي
رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر. Dite lona de ummata jihad woni ko dani abse acci asgaragal lukos garagal he ni marganta ona de gari suje jihad ni karra hare jihad budda garagal ni di amma nungi je tawle jihad ni karra he dari jihad budda garagal ni jihad ni kan kamde baik akan ketawanan orang bidaya hai tadi kamsamu samanje kadi sudah ilmani pun dibatamu semoga ilmu dibatamu adero ilmu pun dibataya wanini jati yesu ini biyate dapat tobi wajare dinyate raja namin dia tidak sukari ila dia tidak apa lotin ragalu jinurun ikana खाब में इख्तियार उतारे माली दीदी का ये उम्मत कामिला जिसे की बोल रही ठीक उतनी का ये माली दी जरत उर्सिना गंदा गंदा समाज को उमारा इस्लाम हमारे उमारा بالله كم تستطيب القروح ويبرأ